بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه 29 මිනිත්තුගේ අනෙක් අසම මුලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් එම්මහා බේෆුන්න මර්හබා දන්නවා 29 මිනිත් මේ සිල්සිලාගේ හැවවන ප්‍රෝග්‍රෑම් මිරේ කුරි මිදනි මිරේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගා තිබෙෆුන්න බද්දල් කරබනි අෂේඛ් මුජ්තබා හමීද් ෂේඛ් මර්හබා ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් අද ඔලමන්ගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ රේඩියෝ සලෆ් ගේ ෆරාතුන් තයාරක කුරේ ගෙන්දා ප්‍රෝග්‍රෑම් ඒගේ ඉතුරුන් තිබෙෆුන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් මිහාරු ඔලමන්ගේ Facebook page में लाइव को फिर वडा गन्नवाने මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කොම්මෙ බුදුදුහෙ ගෙරේ දිහගඩි තිරිහොන් දිහගඩි ෆන්සස් නෝ එක කුරිය දා ප්‍රෝග්‍රෑම් අද අලමන්ගේ මිරේගේ මවුලු මේ ඊවඩාගතුම අකීග වරගින සුවාදක මවුලු දශොන් උෆෙදිගෙන් දානේ මවුලු එංගෙතෂ මිරේගේ මවුලු කී වහාබින්න කී කොවා අලමන් දෙක වරගින අනේ ඉවේ ලෆ්සෙමි වහාවේ නෝනි හාබින් දෙන් අලමන් වරගින ඉවේ ලෆ්සෙමි ෂේ කුරේ වඩන් ෂේ මවුලු بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين 29 මිනිත්තුගේ මෙහා ලොබති හදුවෙන් අස්ලාම් අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතු අද තෆාත් ගොතක තෆාත් ආරුමෙන් මේ ගිරිස්තෙම මිදා ප්‍රෝග්‍රෑම් ග කොම්මෙකස් දෙමේ අලි ෆාහකරි ෆදෙන් වර තෆාත් මවුදුවෙ මොති එහෙනුද අද අල්ලාහ්ගේ මා නබියා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රිසාලතයගෙන් Allah subhanahu wa ta'ala fonu vi duhum ferige mieda hamiya islam deenuge sah dawata amide shakku kurmattaka kafirun eki wasidate beenu kurumde bayfaru ebami hun gadafadakam beenu koggen nikamati muslimun azabudi duttura kurumde adane bayfaru ebami hun tafat shubhata islam deena amide ufaddamunde adane bayfaru tafat lagabtakun islam deenuge saafkan kidum kurmattaka beenu kurumde egutu nabiyya sallallahu alaihi wasallam islam deenaga wadaagenne vi zamanuge sikadege faanaki lemveriye kama ekadege faanaki majnun enote moye kama ebune mundi ade ham egota ekadege faana nispekko tafatu nantakun ki mundi egutum agonu me adwahane mi hiraguge gaata abu sufyan radiyallahu anhu ekadege faana islam deena wadaagenne mo kurin hazir korewun duhowes e majdihu nukumefa abu sufyan radiyallahu anhu midannawani kariti mihuna ibn abi kabshage wahagata miharu mi romanunge nota rominge rasukonna hame mes aisi itanges beenun kurevvi nabi sallallahu alaihi wasallam nisbek kurevvi ekade fan age astu nam pranno dakkollu mogotu ehe name mi beenun kore ehema mi zamanu suren kafirun gengule usdube mi islam deenuge sah mawdumat not islam deenuge me ritikan kilum kollu mattaka aluwadu mattaka tafa lagabta islam muslimun nisbek kurun egotu angun mengi terega mi fahake mi mihare kai sama angun islam deena ule not islam deenuge aslu gote diru mattaka maske kora komme faharako tafat teguta angun men kebaga aluma mede egotu demen ti fahar gane angun men emirege mawduwa ki mi zamanu suren mi fahuge tarihuga divehi mujtamauga islam deenuge hedun terekam feturemen me awmuga emme boda awmen emme ginin aduwe lafsu enuto habi nota wahabinaki kobato aslaki islam deenuge mi fahuge tari awmen mi wadaro ade sataravana garunu nota miladi gotu asharavana garunu misam ferigen eru islami ummatuge dawlate gotuge moti usmani khilafa engeto usmani khilafa warboda feturi europe ge eki gaumtaka hamiya gos emme fahun Austria ge verira Vienaya hamya Europe ge waki galbunwata hite gotuga masuru e hisaba Usmani khilafa diuma fa den islami Usmani khilafatu ge tafad baawant ofedi e dawda balikash wamun emme fahun ais mi vi gotaki e dawlata nisbe koramun diei ar-rajul al-marid bali miha ge gotuga ade e hisaba gos emme fahun Europe ge gamtakum beenum vi mi islami khilafatu ge ammech gadave muslimunge binta ihtilal kurun ege maane ki etanta alumedi kurun ingeto migotum ferigen miya zamanuga najut karain ufamvi islahi harakate ufedde weflami muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah ekadege fana nispekko alunmen terega amuko wahhabinne mi bunani den alunmen divehi rajyanota duniye waakam vies usmani khilafe vettige muslimu baawawuma fahu saha islami tawlim etanakun emme boda faalugen etanaki miedu alunmen mikya Saudi Arabia nota al mamlakat Arabiyatu Saudiya engeto ehema e hisabun ferigen etanga mi hijri gotun tereste kadde evwana haru bina korona emme bodoi tawlim muassasai jamiat islamiyya madina hunna e hama sida duniya ek hangoltage muslim kudinna nispek
nispe konote ekudinna tawlim ungenna dunmataka bina konomi muassasa ge darun duniyage eki gawm tahuga tawlim hasakun ite zuwanun gos duniyage kankol tahuga me islam helun terekam ituruan peri atija ke vegendi emi helun terekama dekola tafad lagab takun nispe koramundiyo egoto angun men terega asnge mulani mi wahabi mi lafzu names hagigata balala muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah e hijrain 11 ka fansas haibwana haru e fettevi islahi haraka ingeto agun mi tarihu mi buni hagigatu ekalege paanu e hijrain 11 ka salis timwana haru haraka fatta names 11 ka fansas haibwana haru ekalege paana miedu saudi arabia verikan korumunda aila al sauduge imam muhammad ibn al sauda muhammad ibn saud mi debefunu ittifaq wadagen nevi hijrain 11 ka fansas samana haru islam din feturu mattaka eduwan ferigen adi adane mes e dawat mi dene kuriya kommeges mi dawat mi islahi harakata nisbeka wahabi ne kiya rangone mi je suwal kuran ki vegen toye wahabi mi lafsu e dawat nisbek kuri enundo war fasima anu emmene jawab de misaka ki wahabi nota wahabi e lafz de kuriya mes mi bunane hen e nisbek korani e muhammad ibn abdul wahhab kiyatiye mi dawwatuge baani nota muhammad ibn abdul wahhab ge bappe mikene abdul wahhab hemima ene nisbe kore wahhabi kiyani hames awon men tarihi gotum badalaro as deyenu ege asku sabaki as ekanta awon men mijhe beje badalan awon meje hodan ei muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah ekadege faanuge mi islahi haraka fettevi hureymila kiya kudukuda rashigga ningeto e rashuga eru verikan koramun eru gaziga hunnevi ekade faanu bappa ful abdul wahhab kun sulay abdul wahhab ingeto abdul wahhab rahimahullah awaharum fa aslu muhammad ibn wahhab rahimahullah mi harakat fettevi islahi haraka fettevi ehima arabi wahuge gawal dunwata arabi wahuge miheka icche nisbe kuraru ege evveska shamil nuwa miheka icche nisbe nukure ven ehima muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah ge bappa evves halate ganai mis islahi harakatigga baaru efe aslu hagigatu ka me nisbe koranji hen muhammadi harakate nisbe ko feda awon meno masen tinno yagun mage nabiya sallallahu alaihi wasallam kiyeni muhammad sallallahu alaihi wasallam e hisabun mi dawwatu ga adawa tirinna mevegen de debay ekkolege mitibi sufin naki eru islami ummat to majority ingeto usmani khilafa mul ekkon oti sufin ga barugo daruga eruge emihun ilmu weringe barugo daruga oti anikolon oti eduwas faraki ei muhammad abdul wahhab rahimahullah duniyage mi diriuluvi iduren 11 teka panarawana harum ferigen 12 teka havanara e gaganaka meedadi gonda 17 teka nuwadi evwana haru ekade panavahare foti asharas tekage terega furutama pahara faransesinna ingresin mi muslimu binta istimaru kunam feri muta mi alwet kunam feri egotun emme furutama faransesin aljazair meedu algeria ehisa ei emme furutama north africa en emihun alwet kurisab ngeto ehma ei gayanaka asharas teka tirisunda mi adde hisab wandugo ehma mi ane mi duwaswar mi dimawi wast islami ummata war bot balta ka dosar eggotukun ekkoluga mewati usman khilafe balkarivefa anikkolun europe ge bharatakun ingres vidata france italia den spain mi portugal mitantanu islami muslimu ge mintaka veriveganna mundiya hindu kara asdu muslimu ge kurige bodu hawarate hindu kara ebbek veriganna mundiyeru iraq palestine lebanon sham mi syria aljazair misru mi huriha bintake ei kuriga usmani khilafat ge barador huriha bintake emihun keke falagota faladage bahamundiya duwasware dimavi mi duwaswara allah subhanahu wa taala najud kare mi faalu kare mi ista harakabes ekkolu muslimu khilafe moti balkare anikolu muslimu adawate muslimu binta faalwani anikolu islah harakate pedindi hema mi islami ummata wara bodde badalta ka zamane mi zamanaki mi zamanu gami ane mi islah harakata dekol werivi muslimun teren ebbe anebeki islam dinu adawate teren ingeto ehma mibihun kibbe wahabi mi nafsu nisbek kuri enu to swalaki adi eswala gonme jawab de rumbanahin agon emme sikurani wahabi e lafzu aslu egota nisbek ko feeni muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah bab abdul wahhab nisbek kore asle yenno mi lafzu feturumuga magan derole kulefa ne defaratak efaratak usmani khilafatuge baruge dirolo mundiya sufi inum weni sufi inne agon me miudani agon me zamanu kuri sunani sidi beri ennudo
kanuge hingane rarara gosa nikametinge rukkolu mi kaashikolu maskolu mikahaichi hodan ule mi hunen nunto ma wage barakatere bag bag efikuru e roti islami ummatuge ekkan koltoga misadaka ಅವನ ಮಾಡುವಾನೆ ಮಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಬೈ ಸೀದಿವೆರಿಂ ಗೆಗೆ ಬೊಡೋಶಿಂಗ್ ಇಂದೆ ಫಸ್ ಕಾರ್ ದೊಕಂಡುಗಿನ್ನ ದೋನ್ನೆ ಸಲಾಮ ಕುರಾವಾ ಏನಂದು ಮಿಕಹದ ವಾಹಗೆಗೆ ಮಿ ತಾಕುನಹ ನುಜೆ ಬುದ್ಧಿ ನುಜೆ ವಾಹಗತ ಮೀಸ್ತಕುನ ವಿಸ್ನಾದೆಗೆ ಇಲ್ಮು ಮುಳಿ ಕೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತ್ಗೆ ಎವ್ವಿಸ್ತಾ ಇದು ಮೇರನೆ ಫೆತುರಿಫೆ ಜಹಾಲತೋತಿ ಎಕ್ಕೊಂ ಫೆದಿಫಾ ಮಿ ಮಾದ್ದಿ ಗೊತ್ತುಮ ಸದಿ ಶರುಯಿ ಗೊತ್ತುಮ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತ್ಗೆ ವರಬಡ ಇಲ್ಮು ವೆರಿಕಂತಿ ಗೊಸ್ಸೆ ದುಸ್ಬರು ಅಸ್ ಏ ಎಂಬುಡು ಸಾಬಕಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಿಲಾಫ ವೆಟ್ಟುಮ್ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಮ ಶರುಯಿ ಇಲ್ಮ ಮಿಹುನ್ ದುರ್ಹೆದಿಮು ತನದ್ದೊರೆ ನುದೆತು ಮುಸ್ಲಿಮು mi ebbek anebeki faranseesi nuwata orientalist nangonu men kiyan agonu madwahane orientalist nuwata mustashrigun ei agonu me hinu kurati hama ekeni ingeresi wilaya nuwata faranseesi wilaya muslimunge bintaka veriv gatiyama hama ekeni etana karaneki askari mihune nu engeto emi hunay ko annane orientalistun naki ei muslimunna arabinge sagafata emihun adikade emihun nispeva idumta ungene emihun emihuna nisbeko mekene orientalist une nuwata arab mekene mustashrigun ei irumatige ilmu ege mane ki Europe America ge barra irumachwani avun muslimunge binta ei muslimunge ilmu ngene emihuna mekene orientalist une mimihun aisa mimihun mi beli fetta beliru mi fennani dauda teboy ingeto mi wage dekundurin ane wara wage e daudata nispek kuran emihuna be fenijje mi islahi harakai huttuwage nuun gotaka emihuna kanne muslimu horiha bi makliveka abadu wes sahha deenuga matige tibe emihuna ki abadu nurakka tirbai gotuk moy fami honnan ehnoto ehmi made mimihun miti huttuwan wege komme gotevs ebeje lagabe namas kumus gotuk mi huttuwan ebeje ei eru muhammad abdul wahhab rahimahullah ge zamanuga najudu khara kudukuda faqir hisabakon ferunu e daude fulawamun gos ekade pan avahara viru karubola e iraga hamet foraha vecche mi eha bude die feturige ingoto den ais ekade pan avaharuma pahu Saud bin Abdul Aziz bin Muhammad Al Saud ge verikam gai gaganaka hijrein mi baastek 22 wana haruga Hijaz kara egwane ki Makkah Madina ya furtam far ane Al Saud ge nuta mi islam haraka wani hisabu usmani khilafatuge waram muhim tane gelligendi ekive Makkah Madina ga verikam kuram hunake abades islami ummatuge ebe kattaka muslimu in wage haas nazarukum badana ba ehnuto hisabu usmani khilafatuge mi warba duliya engeto dem mi vigotaki mi daniwaluga embod feturige midi emi lagabu wahhabi engeto dem mi wahhabin aslu mikamaki ali agun mengi terega wahhabinge mi lafza begotu amunna kiwengeto nolemvi agun mi kiyadene wahake engeto alusante mi Saudi Arabia ge ilum veriye ei ebefula vidalwani timan nefaharaku hijurain sadistek hawana haru mi diyeye Mauritania gossa Senegal diumu kuri Maghrib karaga madukuriye engeto Maghrib kara madukuriru etang eddu jamia ek mibuni university ka ziyara kuriru e university ga ule ustaze doctor wage sharu ilumu ena bunifiye wahhabin fatu namaz nu kurevene kalmane ki wahhabine kayam fatu namaz nu kurevene bunima timan hitara fe kiwe bunimune ebote maliki mazhab ga fatwa di ei Morocco ga agone medimika Morocco Algeria Tunisia misab gona abasunna maliki mazhab bodu feturifa din esheysar harame mun kiwe bunimune harame ngeswana harame fatu ga ebote harame ka mi kuri gidumerin bate bune wahhabin bina kora miskite ge namaz nu kurevene de kombex emin ebuna fote genis inget foy genis mi kiyurama ebe foto egote diefa den mi file liunu muallif mimi ane mi ane file liunu miha beliru mimiha mi hijuren gangana ka hadarste kaga dirulu mihe den munevi Saudi sheikh mi vidalwani hijuren hadarste ka dirulu mihe kine he hijuren 11 ka fanarwan haru ufum mihe ka vegotum wahaka diyan hisabun ekkada maghrib karage mi doctor munani ti ada haramena ma bodaka haram harmanadi ya boda fahakure point nune as kine vegen me munani bunima Saudi sheikh vidalwani kalmangatuge bohe al firugatul islamiyya fil maghrib al aqsa kiya fote ei faranses vilatuge mihe kulife foteke ei Alfred Bell kiya
orientalist dipe foten no he efe dive batar anu areba tarjuma ko onnane kayme atuge be efe bune manati pe harme war atu gonna tipe bune efe gennashe genes efe holuwa efe tuge waavu harfu waavu mi kiyane kiya rebe wahhabiya kiya firugai mige liefa mi onnani wahhabiya ki ei abdul wahhabun rustum kiya mihaku hijurei devana garunuga morocco ga ufaddafa algeria ga rafege ufaddafa dawlatike hijurein devana garunuga muhammad abdul wahhab rahimahullah duniyage mi durulumi hijurein baramana garunuga gaganaka kiya tafate horto gaganaka assate ga haru tafat ei sabun maghrib karage doctor gaatu ti bhuriha menubes rekala fastu mi kuriga maliki mazhabuge ilum veri fatwa di meri ezamanu hijurein devana haru er andal sargon me miedu avunu ngedi spain portugal ehsabonu ilum verinna adi mieduge morocco algeria tunis misab ilum verin fatwa di femhire wahhabinaki adi saudi arabia ge najudu karen ofidi me muhammad abdul wahhab nunka ei waki baikka den agonu me hinga mi mibuna wahhabina badala rumi agonu fahagamani kulis dine pade mi hijuren devana haru abbasi khilafe ofidun zamanu abbasi khilafati mashhur khalifan ingeto hoy al mamun abdullah ibn mamun enage zamanu go ofidun dawlatimmi ingeto mimi hunaki muslimun ge terege ofeden emme fortu ofeden firuga al khawarijun ge tere nisbeva ibadiyya kiya bay ingeto ei abdullah ibn ibad nota bay fetta hunan abdullah ibn wahbar rawasibi mina nisbeva firuga emmi mimi hunaki khawarijun ge aqida ya khawarijun usuta gen gule bay ei emme fortu abbasi dawlata dekola wa abbasi dawlatu ge khilafatu emme fortu nukume ufedi gandiya muslimun ge kuda dawlataki mibuna rustumi enuata wahhabi mi dawde ehmima ei abdul wahhab rustum abdul wahhab abdurrahman rustum ami abdurrahman rustum ufedi mi dawde ufedda veena maruwe meenage dariful abdul wahhab mi dawde fula kuri ehme ene nispek koffa ufedi feinna firuga enu dawlati mi bay fatta hunnane dawlatu rustumi ane bay fatta hunna dawlatu wahhabi alifa ehme mimi hunaki khawariju agida mimi hunna muslimunna ba tafatuna agon mengene khawarijuna ki evves hame usulunati muslimun takfir korum damihu muslimun le hudda korum damihu ebe ade mi rustumiyage agida ge terega allah subhanahu wa taala nufennana kan giyameddu nufennana kama adi ane bodati faha korami hunaki kafarun kama kaneluma mifata huriha kame hurum ge sabun sunne jamaatuge ilum verin e zamanuga e hijuren devana garunuga ingeto dirunu huriha maliki mazhabu hura ilum verin sunne jamaat ilum verin eba mi hunaki eba mi hun fatu namadunu kore vene fada baikam kanala fawa baimi mimi hun nispekko wahhabin ine ki afiruga moti mi firuga nispekko maliki mazhabu ilum verin huriha ilum verin fatwa di hoti mi wahhabi mi nagani agon dem denne mi menundo parensesin etentena wade emi hun orientalist mi fetta emi hun bahon liye ema mimi hun mi wahhabi mi lafsinegi komme muhammad ibn wahhab rahimahullah wa nisbe korenno wahhabi e bunima aslu ilmu kiyewan hori tanduru danna muslimaka vejje ena sikundi anna kom wahhabi ekkeda khawarijun terege ufedun hiduren devana karun ufedun wahhabi heje mimi hun ge wahakata kache diruwa bayke miwani saudi arabia najudu karage heme mi fata mi unago kine uleni as ei as mi tarihi gotu mi kam vefenna gotaki angon mage wara kurukom me 20 minute wim ade megatu kure midini 29 minute oge me silsilaga havwana program almana ko mere studio ga minnavi ashekh mujtaba hamid ade almenge mi program ki almenge jamiyat salaf ge radio indian radio ei radio salaf ge faratun kure tayyar ko program almenge mi program mihar tibe hunna jamiyat salaf ge facebook page me sa feniwada gannawane almanna mihar mirege mawdu wahhabina ke kuba mi mawdu ge tereng alwanna wargina mawdu mateke mashallah lebege midi hama diyagadi tirihum feregen hama she wahak pala takkamti gen doni gato gaggana kam mihar diyagadi sars no henge to arab shukra jazakallah khair alwaga magutu hama mihar kam gaggana hama dihangat nget wara muhim suwal hama dannawana mi alwan wahaki mi kuriga mi dini kanta ke habura mi lobi wahaki mi nuje ore zamanu engeto alun sami lafz sama iwe engeto ama ibuni mama yagin korweni mi mulin ehem bayke e mazhabe ke en den ehem bayke den ehem dini kotun den bayke ehem kada bayke mi una bayke karwe ke nuane mi una kar nuwe we to banje huriha hisab kes kommegas mi nang mi kieni
mi sunnata waaki mi sunna waaki beer purun mi fenna mi hunna minam mi kiyeni hameken misaka fasir pas namaz kura miyaka hama nukiyan ingeto fasir pas namaz ko fa misaka enege tumbuliyen horepa anghene vejja den tankule bodan ekya mi niwaye horiya den ei wahabe noni habiyen ei den hisam mi nam miyen ingeto adi khasoko ekem faakuri tankule mi macca jeev horiya den ei hama sida hama yagira se wahabe adi ehme je me awne mi මිහා මිස දිහා 16 වන හරගුණ මේ රාජ්‍ය හුදේරක ජෝවන මෙර වහා වෙපකන්නේ මේ තිබුණා ගොත තුඹුලි දිව කොප්පා බය අංගෙ මේක වල අනේ නෝනේ ඒ තීගේ බෝලේ මාසේ යාර තුඹුලි වර්ගින දුවාණුන්ගේ දිගොජ්ජ එනවස් තුඹුලි අක්ක මතිමසම වර දිගොය ගේ ඉතින් අනක එමියොන්ගේ දිව කරන්නේ කී ඒ සාතක ගා දීනි ගොතක් මොස් නොගේ කී හම ආකි අලවන්නගේ ඒ වකි උලංගන් ආකුම ස්පෙෂල්ගේ දරුන් එමියොන්ගේ දිව කරන දැන් ඒ වාක බාබා ගේ අලස් මිහා ප්‍රෝග්‍රෑම් නිමේති සුවාලකි කොම්මගේ සලම මි නං මි දනි දීනං වැකි ගොඩ නිස්බැක්කො මිදනි එහෙම වෙජ්ජා එහෙන් කියා මීහොන් කීනත්තෝ ඒනගේ මීහොන්ගේ ඒකේ දීනකොත් කියා බොඩ කමබ්බය වැකි පුරෙවෙනි නූනිය වැකි ඒ දීනකොතුන් එමිහොන්ගේ වෙට්ටනි කොංකා බලුගණකත්තෝ ඒ අලුගුණ වෙන්න මි කුඩ කුඩ බෞද්ධ කොල්තේ කොමසරක අදියල වාලි වාරනවා අදේ ඒ හගීගතුක වරමුම් සවාද අලුගුණ මෙන් ඉතේරේග මේ මීහක ෆුරස්සාර කුරුම් ගොතනොත ඉස්ලාම් දීනුගේ ශියාරක ෆුරස්සාර කුරුම් ගොතන් මිකගේ නිස්බෙ කරන හගීගතුක මිසාලක මියක තුඹුලදා ෆොරියම් නොත එන මූණු බරක අලයන් හොරියම ඒනිය ෆොරස්සාර කුරිකම වෙස් ඒතස නිස්බෙ කුරවෙනි අල්ලාහ් රසූලාය එංගත එහෙමම ඒ වර නුරකාතිරකම ඒ මේ තබුක් හංගුරාමාගේ දුවහ එංගත තබුක් හංගුරාමේ රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකේ ෆාන් සහාබී නුකම වැඩාගේ තබුක් හංගුරාමේ තබුක කී මදීනා තබුක දෙතරේ සවර දුරවාන එංගත ඒරු ගෑගණ්ඩක ජමලුග එම්මස්තුක රාස්තායි මෙගොත එක හංගුරාම නුකම වඩාගෙන නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ඒක තන්තාಗ මඩු කරව මේ වඩා ගන්නවා නේද මේ වඩා ගන්නවම ඒකුතු මන්සිලක ෆෑබ වඩා ගන්න ඉතින් වගුතිග්ග මේ දතුරුගේ වර්බල් පිළිවාදම අගුණස් වර මද වහද කන්නොන්ද ඒකුතු බයෙන් මී වහද කන්ද කොමන් මේ මොහම්මදුගේ ෆානායක්ක මොලේ මීහුන්න වරේ මේ හංගුරාමගේ මෑදානුක ෆින්ඩි මේ කාහිවා ආගේ බයි නුදෙක මේ සහාබින දෙන මිෆද ගොතක බස් මොනේ දැන් මියරු නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මේ වඩාගෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීත කුර්ආනක ආයත් බාදෙන් තවබා සූරතුක වාගේ කි අල්ලාහ්ගේ රසූලා ඊළඟ ආයත් එකේ තියබෑ මිහුන්ති පුරස්කාර කරණි තියබෑ මිහුන් නබි උදුරෙන් එක් වාගේ එගොත වාගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අනේ ආයත් බාවාද වීම අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු උමර් මේ වාගේ රිවා කරන විදාරවනේ තිමන්න අඩුස් තිමන්න දුරීමේ ඒකිතරේ මීහකු නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අර වඩාගෙන් ඉන්නේවි සවාරීගේ ෆහතුග හිපායගෙන් ei timannamen egota dekki wahake noone majalaka dekki wahake ekam nabi sallallahu alaihi wasallam ene uzira gabu nukureviye wahake ki e hisabun ferin ene iman ka nafi wegen diye ehme mi mihas nurakatiri kame ingado den algon men badam vi mi tumudi dun nuwata moonu buruga adoma ki mi muhammad bin abdul wahhab no algon men mikiya wahhabinne em ade e islahi haraka ferum kurimes divhe rajye oikkame ingeto mi adya algon men warbal nubada kame badama hinga divhe rajyege mi taarihuge tantan kolu gotuga kiya fote onana muhammad amin din rahimahullah liwa engato muhammad amin liwa ponnane divhe rajyege tangih kurewun taarihuge tantan kolu kiya fote mi fotuga hijurein 11 steka devana timwana harun hijurein 11 steka 4 wana hara demedu hangura ami divhe rajyege verikan kurevi muhammad muhiddin al adil kiya beful as-sultan muhammad muhiddin al adil mi befulage verikamuga kurevi kandetta gotuga mi liwa fa mi onnani ebe pula verika mara hemme furtum korbe kamaki e arwale pe hori dibe tarihuge bappakamawwa sultan mi bappakamawwa tajuddin ingeto tajuddin maade gennawa 50 lari musarekamuga kanaluwa mistakuna islam din unganna dinuma beti behetteviye adi efahu hunadu khatib takuru faanuge lafage matin mistakum farud fasnamad kuruma zakat diruma roda hifuma bangura nubumasha bagu nukeumasha zine nukurumasha ಅಂಹೆನು ಮೂಣು ಬುರುಗ ಏಳು ಮಶ ಫಿರಿಹೆನು ಗಮಿಸ್ದ ಫಗುಡಿ ಏಳು ಮಶ ಅದಿ ಫಾವಾಣ ಏರು ಮಶ ಹಜ್ಜದ್ದಾಂ ಬೇಣುವಾ ಮೀಹಕು ಹಜ್ಜದ್ದಿಯುಮ್ಗ ಹುದ್ದ ದಿನೆ ಮೀ ಕೊಂಗಾರು ಹಿಜುರೆನ್ 11 ಸ್ಟೇಕ ತಿಂವಣ ಹಾರೋ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ವಹಾಬ್ ದುನಿಯೆಗೆ ಅಧಿಕನ್ ದಿಕ ವಡಾಗತಿ ಹಿಜುರೆನ್ 11 ಸ್ಟೇಕ ಫಣರವಣ ಹಾರೋ ಎಮಿ ಮಾಗುಣ ಬುಣ ವಿದಾನೆ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯನೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಹಾಬಿ ದಿಯೆ ಅಗುಣ ಮೀ ಬುಣ ಕಮವಾ ಎಮಿ ಮೀ ಅಗುಣ ಮಿಂಗೆ ತೆರೆಗ ನೆಕ್ಕ ಮೆನ್ನು agun menge gawmuga fasatu ku sebun e handana ti fut tanikkaves agun me terega bayaku
islah harakatake divirajge me fahum feruni ferhimandi muranti kayme saudi arabian kiyawan aymati wahabi ne bunan ekama haigata ki mienno me awadi islami ummate hi kanta go icche ten em harama kamaki muhammad bin abdul wahhab rahimahullah diwa fe ebbes fotik ganinna tumuli dahareke munbur gaala hareke bunave එදමානුගේ මුස්ලිමුන්ගේ තේරේක බහස් කරවේ මස්තේ නෝ මානේකි තුඹුලි නුබදාන පිරෙන වෙත තුඹුලි ලුමා තුඹුලි බෙහෙට්ටුමා මී මූණුවර ගාලම ඒ රෝලේ මේ ෆාසිම් හියස් කුරමුන් ආකම එහෙමම එක දෙෆාන ගෝහලෙවි ඒරු ඉස්ලාමී උම්මත් එක දෙෆාන රහුගේ ෆිත්‍රි පොයි බිදුවතක හුරාෆත්තක ශිර්කු ගමල්ත නදුරු බුනුමා වලි වෙරින්න මී ගුරුබාන් කුරුමා මී අයිස් mi Allah subhanahu wa ta'ala hukum fi wahi hukum taka baadiya kaaba fen usul taka ulati ekankam durhe duma gale fana gwade me mekade fana diwa ebbes mate nona moon buru galum wajibaka agunu tere bay fare bote ekai fappe ekai ebbes mate ekai fana diwa nona ehme mi agunu mi tari oluwada param bodan oli fetto ehme den komme ka singeto alumanna mihara ka singeto fahak ne asten hama ane kuriya ala bayaruga ನೀವೆ ಇಂಗೇತೋ ಮಿ ದೆಂಗ ಅಳವಣ್ಣ ಅನೆ ಮಿ ಏ ಮೌದು ಮಿರೆ ಅದಿನೆ ಗುಣ ಕಮಗ ವಿಯಸ್ ಕುರಿಯ ಅಳ ಬಜಾರು ಕಮ ವರ ಬೋಡಂ ಕಮ ಮಾದು ದೆಂಗ ಕೊಮ್ಮೆಗಸ್ ದೀನ್ ಹೇಳ್ತರಕ ಇತುರುಮ ಗುಳಿಗಿನ್ ಕಮ ದೆಂಗ ಯಾಗಿನ್ ಕೊರಡಿ ಮಿಯರ್ ಗಸ ವರಂ ಹಮ ನೀವೆ ದೆಂಗ ವರಂ ಮದುಂ ಹಮ ಮಿಯ ಗುಣಲ ಫಾನ ದೆಂಗ ಐ ದೆಂಗ ಹಮ ನೇಗೆ ದೆಂಗ ಮಿಸಾಕ ಏನ ನೇಕಮ ನುನೆ ಏಕಮ ನುನೆ ರೂಳಿ ಅರವಾ ಕಮ ಸ್ತಾಯಕ ಮಿಹಾರ ಕಸ ಹಮ ವರಂ ನೀವೆ ಇಂಗೇತ್ ಶಲ್ವಂಗೆ ವಗುತ ಹಮ ಬರಾಬರ್ දෙමිනට ಹುರಿ ಮಿ ಮೌದು ಗಶೆ ಕೊನ್ನ ಸೆಹಲ್ದೆ ada agun me kurukon khulasa go agun bunakam awanama algon menge deena adawatere nisbe kura komme icche algon me emihun algon men mi ladinima waaka dakka gureigge misal algon men kiya beka algon muslim wegen wane algon men vi algon menge tarikha algon menge islam deenuge ilumu ungeni algon men daskuran re kafirun miweni muslimaki wahabi kenwate miweni icche kiya lagabu dinima denhunna muslim miha ඒනාගේ මුස්ලිම් අඛා දිෆා කරන බදුගේ කාෆිරු මිහා එක්කෝ ඒ ලගබ ගෝමකේ හගීගතුක අල්ගොන් මෙන්ගේ දීන අල්ගොන් මෙ ෆඛරු වෙර නුවනි අල්ගොන් මෙන් දීනාම අල්ගොන් මෙ ඉස්සේ නුකුරනි එහෙමම ඒ වර දෙරකම වර නිකමිතිකම එහෙමම මිෆද කංකම අල්ගොන් මෙ බෙජේ දුර හේදවා මී අල්ගොන් මෙන් සමාසයක නොත මජදක නමස අල්ගොන් මීති බොනිෆිකම වානම නේන්ගේ නමස අල්ගොන් මෙන් මි වද වෙනි කුෆුරු ගම්මදගේ තෙරිය අල්ලාහුගේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මතිවරි ශරීයත මි ඉච්චේ කියනි අද ඉස්ලාමී ශියාරමි වරසාර කුරේ වෙනි e magun me khulasa ko bunakama wana magun me mirege mi mawduge khulasa ki wahabi nuwata mi lafzaki hagigatuga hijuren devana har ofedunu batil firuga ke nisbeva lafze mi lafzu muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah ofeddevi islahi harakata kit guruwana sunnata rujuuma gowadema nisbe kofawani mustashrigunna adi eru ulumundiya sufi hevi mami evves halege islam dina muhammad ibn wahhab rahimahullah genne usultaka mi evviska gulume ekkamennu algon men mi gowadani najud karen ufamvi muhammadegge gowaduma kannu algon men gowaduma ki makka ufam wadagene algon men ma nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam gowadevi mati veri sunna ekade paana kenne vidi emima edina algon men nispevani ei kuru khulasa ki alwa shukra jazakallahu khairan sheikh mujtaba hamid mere kuri medi 29 minute mi silsila ge have a program ade inshallah menna haftage budadu hogere anikas mi silsila mulin a program ka baddu ko umiduga wakilana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh